ke BNS Group and Industries hak arpoi teri unailar arja arpusan kala Paidbah ya ke Kharkhana penmi hak Shillong Kynshi ke bahap hapo Eastern West Khasi Hills District. Hakabay day Paidbah kani ke kerteng BNS Group of Industries. Kadak bi hangde kayeng nakabanta ipaz ni iba kerteng brolding nong si. But as pat hangde kayeng nakabanta image ni iba kerteng shekel daris in. Ni kung kayeng mission niya kani karay nakabanta magpensa kan mau nakabanta image pa hadin habut bat pateng la pateng. But nila ay mo ikan kerteng Kynshi drops. Nabar mangi kung kayeng nila perkat bat ni kwa bagin ay na nila Lajong kasnong kaba pilakit baro ya kasnong jungi kasnong Kynshi. Kani ke Kharkhana umdi ke bathamai ke badang suplit ke dei ke balatip kerteng kum ke Kynshi drops patla Paidbah ka dau ba medba lingdo u chairman ke Meghalaya State Planning Board u badairu MLA ke Mairang constituency. Hagani ke jing Paidbah la don langru da ke Deputy Commissioner Jingeh District ke kong Anita Kharpor u MDC ke Mauthat Raishan u ba Powell Soklan ki EDC ki wei ki officer sarkar lambat ki Paidbah ki plasha khot sungubha. Nakajingla ban Paidbah sia kani ke wei ke Kharkhana kan long ke jing mentoy ke bakraw nakabanta ki samlawat kamwat jam ki bana ke Shillong Kynshi batru ki bana ke than Eastern West Khasi Hills District hi barok ke wei. Habakrana kani ke ski uba medba lingdo ulong minshwa buon ke kawan na syabar. Menta ngila don laki jong bat ke badan kampat menta kalong bandon jingmut ban hiar syaritor bat bandi syabar. Nakaliang uba medba lingdo ulong ru bakal long ru ke ke ban ai men sim ya kitu ki badan jingmut ban sedang ya ki bakum kini ki Kharkhana Henry ki don shibun ba ki Jingeh shwa ban poi hadu ban la ban pen urlong ban don la ka Kharkhana bat ban bin rap bakum kini ki Kharkhana ki dei ki bala ban ai kam bat ban ken tiu ya ka yo ka kat. Nakajing so men to a crowd play akan ke Kynshi drop factory akan set up up to level di bawah. Come on. Nasung bang iha pan perkat bom bah ibedi baten kalian. Kami akan si tadar atli di Jakarta senau. Mo, kalau atli. Lese hakajing rukom perkat berbol su hak ele competition doa. Mereka orang ada kalong tak kata rukom ini feel. Kabubuan kabawan kabagi di mentawar Shillong kabubuan gawan na sabar bawa Powell menta katut ni Assam sna roti ka pito one day yang sen kasi sen state kabalang pun ba gawan ha Shillong empala ban pendak Ngiri bandon garkom perkat garkom perdan bangi di bandon ke di pujumut bat garkom perkat bangin sedang ban hial syaritor lane sekiwe ki jaka bat kiwe ki stir sabar ke stir ki jama nasukmen
Maliosgo ya kejikren sodar mana. Kejikren kebalong welcome bang. Ban play kalah ganti banyak kesan banyak dun metalam. Hakawede ban sedang ya ki factory ki repair hakawede senang tu joki. Talong ke bahan sir. Ya itu ibadon kajimut ban sedang ya ki hukum kini ki factory. Teng idon time idon senang. Iba ladamut ban Seng kam ngia no bathai no nomor bun palak di condition. Hoy kinong serkam samjam kimde bere ship ko palak. Kata ada ko wait. Nama sisir bakide ki try snong don indiat ka mesim jong ka jinglong try yala ka jong ka jaka. Yala ka jong ka snong ka thau. Yala ka jong ka imlang salang ya kalau kajong ki paramajan apa ke ego pentai jong pi ginong serkam sunjam bo pidon hapok snong jo mereka kebangi don dalam kecing itu dekat na paroti ini sekarang bagani kami takut tengah snong bak nakalian dun bapa pidon ki department ki hotel ibedon mentah nakabenta ban ai ya ka license nakabenta bakani ka factory kalong fit ban play ya kene the factory ni. Habis step per step. But sibun ba ki Jingeh. Swa ban poi mentang si. Bala nang isi pe ya kamu ku mentang si dong. Wa bro la ka mai thar be. Mo. Kamai to kamai. Tang ba. Iba pe kin hak ban dapat khat bun sin. Kajing play kini kalau kajing sedang jong ke headache. Kajing sedang jong kajing iba pinya tendu. Kamu lajong kamu deh kamu masih pet nabar te. Kita kamai sudah kedua tu benar. Mo, dari tang kita kibatai kisutu hidup tiada dan gunung. Iji kedua jing kuno. Ngausian bakuno. Mentah semula biang si Jingeh lalong nak kumui, si biang saya dan step nak kumui, ukta kata, ngiron kam, banyak suku tak, marklian, hak abadi ibat, ki Jingeh, bagi ki bangi don kam, ya ka banginya trail kat na barok dia, ki Jingeh sadar mana, kalau ki bang, nanda sokmen bat nasuyo mesin mah, bang tentu, ya ki weiru. Compare. Lawan nandon sakoi ke factory lu amne Kynshi. Nele. Palla pendap ya kajing dan kam kadiman jo kajing di umenta po ke state. Tang ke state. Mantang amne su tahu bahaya we di benar besar. Baru ya we di lut betul. Dau. Bitor bitor. Na kidukan. Dia kalau ke ba. Welcome. Ya kabangin sutu. Iki. Kau ipat kau entah kabang ayu bab play ya tadi. The factory. Kalau kejing aikam aijam. La kalong iki kena sama. Ibala nang lasta. Wat kidon dijaikam. Hakani ka factory. Ibablu dam dadan menjinang stado. Lala banyok kami aja. Employment kebangian keren mentang. Kecing juga employment. Naong lada idon kamon bantri stop. Bala lagi idon kamon lada don kanono jing ni de banong ke bala kloy ban itu ko. Kakam pada. Nangis kan bahan ni agak factory bro. Kita technical expert engineer rasi kibangin patla bandon lada jaba lada don gijomi nasong dalong rodon. Teo kuno kim patdon gijomi kamat bagi ong
Bahangi ya persia ikiwe mo. May benar benar takam si. Ini keren ya kakam halak kecong. Lada kadon kalah kelenti. Kani kani kakam buksia. Ibukum kini. Di set up ibukum kini di factory. Lada kidon bon hak state ke jumi. Kecil mentoy kalau ya kikena di bawah nang start tu. Kan long kecilnya kerja. Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.